سربي مجرم مبندريا مامستا خالد علي ريبر راغاندنا بادك سال هريما كردستاني كريا مامستا بخير هاتي بريا حمود شتكي قادم هل رابورت راستم وقت دامجه بكر كو رابورت او بلغاينا كي ند بهزبون بو بكجن فوكس نخسي سرحمو بكرن بوتشوي يعني جبرشي كوميتي كبيرن جها بشتباني كان عبد الدولتي جيرال سر حسن عبد الدولتي كدومك دي كومنت كرناوي لاواز من اسي بيوز دبيكو ما في خلكي بديده الفر دو باش ماموسا باشك هيا وكو كوميتا وخوا كاتشي ايشيتكي باشك ديها او كوميتا تشدك دي كومنتك ايروتي روجنامه واناكي الكردستان السوري هاجر تندو تجي بامبريتا ايشاندن بامبريتا هاتا كرن تا نخواسته تراغيني او نكاتا كوتاك بكيتي يعني جبر هر تشتكي وريدي كومنت كرن بيويستا خوديه و او بيجي تشب مرة تشي بويا يعني دي كومنت كرن تشقاص خوديه مسألة خو بده بيش وبيجي تشي بوا وتوثيق بكي قالك خورتره كو برياسي شار كساره وري فرقاوت ورده دويام انه هذا سياسيه هي السر عرضه يعني ارهاب وكو سياستك بيراو كريا او سياستك شيء توازي خلق بطرسي انه ويش كايتا خو الجم في كوميتي بكي او ترساندنا ويش غاندنا واش كايتا جم كوميتي او خو جرانيا خواتي داد بيني ارهاب خواتي داد بيني كو خلق بطرسي كو وقت بكيني ايرو از شكايات دكمان تنديك بامبري مهاتيه كرن حجر از شکایت بکن بزن میکرد تندیه کی برنگه کی خورتر تیکرن ام وی کارن ببینن حتی روان نازارو کاده حتی به مسئله هز سیاسی را افهمی تیکرن لبر انه مثلا اما که پیاده ببینه سیاست اویا تندو توجی بامبری خصم خو بامبری منافس خو سیاست کد چیبو نایو و که هز کل سر پکر کی روزا چیبو حتی نه اف سیاست پیراو کریه او جی گرانی خود ورده بینه کو ترساندنای بامبری خو کوبکاری حتی شکایت بکی بامبری و سیاستا بامبری و هاتی باشه ما مستقل ورده لوازمونا بلگه کرنا کمیتان ناب دولتی حتی چرا ده که وی الیکار به جبوی پیاده و همان سیاست بردوامی بکی ما مست دو بشی هنه باشه که وی ها بهتر کنترل کرنا جواتی ایرو وقتی عالم بترسی انها انتهاكات جالك مثلا چند ناف هات نگوتن قالوا او انتهاكات هاتي كرين افتنينا يعني اف نموذج كشوا نمونه كشوا انتهاكات امنها مثلا تو ميديا كاري قالك زانياري تن برداسته بس قالك زانياري هنا تو بي ايش ناكي جبر خديه و نه حاضر بيجي اف خرابي ما هاتيه كرن بل هاجر خديه ايش به هاتي كرن قيريناوي تنبي ادنجي نادر كبته ده رهان سرفيتي كرنوس رهانه كي وا اولا ت بطرسيني حتى حمي جروب تندرا بي اويد ت اسلاميه بي جروب اسلاميه تندرا جروب ايديولوجيه تندرا موضوع ارهاب جواته دبن ارهاب جواته تيبت بشي هم اسلامي هم كومونيست اف بنجه کی اساسی سیستم آوا کو کارن جوات خو کنترل کن یان ته پیرای قناعت پیتینه به قناعت جی پیتینه ارهاب خو فرد که مجبوری وکوی فکری کرد وکوی نه فکری جی و ارهاب فرد که کوت نکاری به اشکره بیجی دنو باش ما مستد به مسر اراغ هات کارن کو راپورت ده هاتنا شارجوانا که کو حمو جهات نسل بس بردان دمان هادم بیجن ل چار سه دنجی نه کو هرسینو چگانه ارکینا ده زندان پیدا دنا يعني الجوري رابورت على كل ناب دولتي هرچند بحثانه هاتي كرش بردم وانا اگري يعني بردا پیدا ارماجن سرکه سرکوت کرنا راگهان کاران چیو ولوک وگهنا ده کمیته که ناب دولتی کو بحثا وجد کی دي تشتكي قالكي جرين هنا موسى تشتكي هم سياسات ويا جديده كو تخازي ارهاب وخفرس كي سرجبات يا دي يعني تشتكي بالكش قالكي جرين كو كسي هاتين قرتن يكم تلي كلنا جدي ورنا هات يكر انه هاتنا قرتن مساجك ريكرنا به حواله واتر ساندنه بو روزنامه‌وانی دي ترسانده كو كس اف ايشها هگر هون چارچه ختمه صور بشغلن يعني إيطاليا ومصيري وخرابة دويام وقت تروج لمغوانا كي دقري تدبيجي وبيادا إدارك هيا وقلق نافاليت كن أو كسيوي دقرن بيجن أم بكاكانا خب بكاكانا عبدكن وهجر هين
دویره دا بمشن امی حسابکی خراب گفنه مزن وادکن مزنها وی طبعا اوا هات راپورت دتونه بلکی او روزنامه‌وانی واره چی بویجی گلکی زحمتیه دبینن کو وی گوتنه بیژن يعني افتشتهت شي قالكي مطرسيه يعني او سياسات انها برنجك رنجا او سياسات او بيراودكن بو كنترول كرنا جواتي يعني هذه دي سياسي برنجك شرنجا خاطيه قبول كرن الجموع يعني بلاني وام كان بيجن شو سري يرو برسياره راسي اول فر كاتشوا مو بكاري يكم انه في سياسات بسكينه يا دويم انه تشاو مو بكاري بامبري و خباتك يبدا مشاندن اف برسياره سركي کو ایرو هم شغلک وانه هم روزنامه وانه هم حزب سیاسی کردستان سوری تخواستن باشا ما مستقلت راپورتك في استهاده نبدلتي حتى شرا دكوي كاربي ريغري اللي بن بكرن بيدا بغري مثلا بمنا بان بكاران نانغو كنا بيوان كسن هاتنا بن شاف كرن هيك جواناك كو هات بن اشكنجه دو فاتوا وكاربي تاثيرك ايجابي بكي جبو يراقرنا بن بكرنا يعني باورم يعني اباها كنجي دبيجا اباها دي كومنت كرنا مست يعني تصبح هجر محكمك تشيبو روش جديد تشيبو اب دي كومنت حاضر بنشن بربايه محكمكي بس هجرناها ام بيجن تشوا ام بيشي بيجن تي اكتيف كرنا في خبات اف خباتها انه ام قن بيويستا هر كساكي ظلمك لهات بكرن قفك لهات بكرن تهديدك لهات بكرن او كسا وري وي قفاخا وي نخوشياخا برايا قشتيرا بار بكي دویم اف هزن کمیته مافی مروانه کمیته ناف دولتینه هزن سیاسینه دبی اف تشتاب اشکری وری کنه نبطرس وری کرن نه ایرو اشکنجه بتا وری کرن تدر کبی تبیجی ولا نیف حوالی خدا بیجی ولا وهاب مكرنا بريا قشتيرا يعني او ترس نبي او جاكر تنبي تبيجي افها نش كستني كن وقتي او كس هزي مدني وهزي سياسي بشتا خبيني بكاري بو اخفي بس وقت هزي سياسي هين سر عرضي بيشغيريا و بروسي نكنا او كستني نكاري بي دويام انه ايرو ام بيجن فوكساكي مازن سر دفريا او فوكسا مازن وقت تبكاري بيوانديكي باش بهذه حرمته وما في مروف دقرين بكارن فاتشتا حتى توثيق كن مطرسيا قلكي مازن يا واهزه هي جبر اف هذه ايرو ام بيجن نبيجن اف ستاتوا ايرو هي ايرو امريكا حاضره امريكا كومالك برنسيبن ويجريدنا شرنگا تبكاري فشاركي مازن سرشكي قاوا خباجه بيج بس هجر تي وي بروسيت نكاري 20 کس ورن رواندن دو کس ورن دی کامنت کردن یه چیزا فشاراوی نو که انو 20 کس ورن کردن وقتی ایرو ام میدیا کاری ما هاتن گرتن وقتی ما کاری ام پیامکی بلاب کن ام داخل وقتی پرسیدم ما مستقل درباره هر سه نوچگانه ارکی کتب خوشیو کاری برای راگهاندن پده کسی نری ما کرسانی هر سیجی سر دستگاه ارکی وری باز بنا چش بوی واحد یا کردن تاکو وری بلگا کردن چهار سریا وری اشکار کردن اما کمیته که راگهاندن الور هب و کمیته را رونشتیا زانیاری حمیدان نبردسته و در وی جواته کیا امکان بجن انجمن انجمنی کردی هبو به ممثله امریکی را افتش کربون بردست اف جهابون طرف دیترجی جهابون مظلوم عبد واجی سوزانه بس يعني حتى انها او سوزوا مخابن بجينهاتنا يعني خبرن ديترجي مثلا شماره خبرش حبسه هاتيه مثلا جم حواله يعني او شنغا هاتين قرتن يعني چند برسياركي سيفك روجا اول هاتنا كرون كسب ورنا اخفيه جيروكاوي انه موضوع بابت شيء بابت هر سي حواله تشتكي مخالف بالاصل نكرنا يعني بس اوجبو ارهابا في دزگاه ارهابا راگهاندن یا ارهابا رأي جداي پککی و پیاده تندر سویدت فکره کو و نهره يعني مساج وا خويا مساج وا دو کس جدر و خط صوره پیاده و اداره کردستان سویدن اخوي باشا ما مستقل قالك دزگاه راگهاندن لدبرن بندسته پیاده دهنا يعني اجراءات هذا الحقيقه هذا كريكو اوفيسي واقرتنا بيجن ليه دزگاه اركي و ريباز بيجن راديو ريباز اجبرت شيء نوچگانه به في اوایها تعامل قالوا هذا كرن كبديان هبر زان حسين جي صدو دوز دروجان ماد زندان ده اگر ندمك درجه حمو چند هيبكا يعني صدمه سركه كو ارمانجا بيدي يا سركه اركا همسا مجيوا قبولنا كي كز جداي وفكره دويم يعني حتى رزامن بودزگاه راگهاندن يعني ايرو يعني سر كيسا كردستان سوري سر ما في هگر يه پنابر يه روزنامه وانا به هگر رواندنا کسی قاصر و پچوکا به
ها يعني فوكسكي باش نهات يسر يعني ايرو تسر ايش دكي تدبيجي ايرو مثلا 4 نفر 4 زاروك هادنا رافاندن ده ما حد يكيد شارو جد 4 هادنا رافاندن دزگاه کی دی راگ هاندنه وره جبری پشتی هی وقتی نفره کی بردن يعني یه مانشيت امازون ولا زاروك قصده وگراندی شمالاوی را بامبری اوا وگراندی جبوچه فوکس سرنایی کرن وقتی راگ هاندنا کردی اگر کاری با برخنکی مازن بامبری و سیاست هات با مشاندن پیاده نکاری و سیاست کی جورک جورا اف نه کاربون و نه جدیت راگ هاندنا کردی کو اف بن پیکرنه تکرن کل سر ناسکن یک شوا خاله کو بهله انه پیاده و سیاست ده گشتر و خورتر و بهتر فشار الجواتي كسي روجنامافان كسي تشالكفان رافاندنا زارو كباتش ده حمياتي ده خورتر يعني واتم مستقل دفردا كيم خميج آليين السياسي بجيه حتى كو ابن بيكرنين بيدا ناينا اشكرا كرن سر آستانا دولتي بجن برپرسيوان ناينا سزادان باوي كراست راست خودی يعني بشكي يعني اتفاقه يعني ايرو هيز مثلا دزگاه کی راگاندنه چوا پیمانک پیاده را چیکریه کو ایش نوردکی گور پرنسیبه وا ایش دکی نگور راگاندنه و کو پرنسیبه کو راستیه بکنه خلکی پیوسته و راگاندنه دکی چارچوبه خط سوریه اداره پیاده جوارن ویسانی چارچوبه د سیاست دکنه ایرو کوملک اگر ام ناوی دزگاه میدیایی تنده کورسانا سوری ده بجمرن لستکی پر درجه از پرسیار بکم يعني زاروكتين رافاندن خو بيشندانك العمود شي وياك القامش لو شي بو دايكي وابون شلون قاعدين ساكنين في ميديا هي قلك وفرا تشقاسي جراني سر ساكن المخابن چندك كاري بحثي بكي او جيب اشتكي زور طنجين باشا ما مستاذ بهم بقرما دسبيكاوي رابورتا كوميتا نبدولتية سر بخا رابورتين فيرانجها يعني نبس ابتني في كوميتا رابورتك فيرانجها بلا كريد هفكيش السياسي دوي بكاربي تشتكي بوغاري السروي السياسي ما مستا يعني ابا يعني دولة يعني فايلك تي دوكومنت كرن يعني ممكنه يعني نها بلكي ايرو روجا ايرو ده ام نكارن بجن باندورا كيويه زيده هم جبر اف مينه ليكولينك هاتيه كر تشتك شي بو هاتيه دوكومنت كرن اف حتى بريار بيويست محكمه كوريت شيكرن او محكمه برياري سربستين او محكمه جي ارادكي دولي جرد ارادكي ناف دولتي جرد او اراده ناف دولتي مقابل ايرو تنه يعني جبر ايرو يعني اف بابت همي بابدو وگريدا بكيسا كردي كيسا سوري بگشتي يعني امزان همي ايرو يعني بروسا سياسي يا غورتن سوري ده ايرو ختم يعني ايرو هاتيه گرتن يعني هر شاره سرك جرانه اف بابتها همي بس چه قاس اف بن پیکرن ورن توثیق کرن ورن تاکید کرن اف هلی او توانبار ماترسیه کی اوی چه بزانی ایرو چه قاس شفافیت وری دی کامنت کرن پاراستنش مافی او کسی بی قربانی جرا و او کسی او توان کریجی مقدمه يعني وقت کی وری ته بکاری دادگاه کی روا بدی مافی خوجه ور گریته ده باشا ما مستقل داوین پرسیار نه قانون قیصر خویا ناف قیصر دماغو ورجه ما سدن پیکرن کرن وينقرأكي أو وينيكو كسين بنت عزيز هاتنا كوشتن وتصفيكرن جهاندنا نتوين يقرتي يعني استا أمريكا سزاين تعبت بنابي قيصر هروي دردخي بيستا نهال رجاباي كردستاني شوري كرنا حتى كو بن بيكرنن بهذا بويرنجي همان قيصر كو دركتيا لقوري جواب بلغان رجما ساتاتا سزادان كو بهذا بويرنجي هاوري سزادان فشارك قالك لوري كرن داكو سنوري خبزان مستهر جواتك تشقاس ام چقاس خودی جوادی الجواد خو خودی در کردن چقاس خبات کار بکارن خلک خو خودی در کردن کو هر بن پیکرنک هر ایشایی هر نخوشیک دی کومنت بکن او قاس او جوادی پاراست ایرو هگر هز سیاسی و هز مدنی الکردستان سوری الخلک خو خودی بانن اف بن پیکرن حمی دی کومنت کربانو سر شغلی بان اف بازدان 90 درجه با اف هزکی باور می جواتی گل کی راحت تر باشوره وقتی ایرو هر یکی خود نیره کو قربانی که او قربانی نکار بر خو بده اگر تشتکی جیب که او تنه قربانی ده سکناندن البامبر و ضعیفه دویم وقتی دی کامنت نوی کرن او توانبار بهتر تمادیت که بهتر توان بهتر ده که راده اش خورناوی
إيرو شخص توانبارك هبه بزاني قانونك هيا بزاني حسابك حتى أو حساب نا إيرو بي نبرشابه صبا بي هيفك دي بي 10 سالي ترجبه وقتی حساب هبه خلق آبا خواهیدی کدوی توانباری تقیید دبیده لبر وی که چقاس ام بکارن جواکا خوا خلق خوا چه خرابی هاتا کرن كواري توسيع كرن ورن جهتني معني بيرا ام كارن برو يفكر حتى ام بكارن وكو هيز سياسي وكو ميديا ام ببن وسيطك ناف براواد ام وابكن هبجي ادبيدم يد غافكي بيش بكو ام بكارن ريل بيشيا و غون هباريا وان بن بيكرنا بكرنا قالك سپاس جبه مامستا خالد علي ريبه بري راق عندنا بدا كسي لهري ما قرسان كنت مروي قالك سپاس